Karbi tangte Karbi alam the en pon pen lang pher pialong kachisong. Longli philang pharman garo khai tumtame amek prang tanglo. APHLC pen HSDF atum lipai khe hijanang bong hemrit kachipri nang pangcheng lipuma. KarbiAnglongLIVE fadaba birtalong peneli sami beauty bepi non birtang ton pen archiponitha. Kidamtang arkoni phai krep phorni borlang pheralong inglong kiri langsoliat langpher piarar tumpen patir piponsi borlang pher LP school pathuak lamalong longli philang cheraikom napen Karbi kachipathe ame kipadopon lason si kidamtang ni philang pi nijang KarbiAnglong along arni hot hepin choche junje akachisong nang dolo lake KarbiAnglong le jok nang ji pupen PGR VGR long le along aron ripen kidu kiche ke biaphan tharli nang ji pupen KarbiAnglong Autonomous Council ki parlo pinang anasai kam departmental along le aron ri ang tan pen kiwang kiche ke bia khe tumsi do thipason si thekpon long lo laso jok langpher pi borlang pher along tame department along le along aron ripen si school along le LP ME High School pen soil conservation along le along ki do tumaphan tharli sirak nang ji pupen arkoni phai krep phorni langpher pi borlang pher pathuak lamalong tame Karbi tangte Karbi pomen pen langpher pi inglong kiri kilometer inkorapli langsoliat Hujaipur malom kido Karbi dimasara chingrum si prajim pen aronre ke do tumaphan tharli sirak nangji no eviction no rest pupen ase ke thipen hang terampon somsi nikre phoso se chuche junje pen kachisong pon bangphu bangthia tumta chetong dunsi ingtang kring pen chisong pedopon lo labangso kachisong amelong KSA langpher piaro amephu mongol singterang kichari pon amelong litsong rongphar rat cyclem bang sarsing leng ASDCS mephu barnabas kiling KSA kongchun bang lipson kro harsing hanse jonasing rongphar rebecca singna pi penchenglo pinangan songja pilapen rongarar tumchi tongdunsi kachisong RDP tu langpher pilong ladak asuriya ciri ladak do nonak aphida prang dak adung rai ke do kwan ma ladak school along le do LP school along le do high school along le do ladak ME school along le do ladak ta angkang pi bang parok susi cherai de dak school hostel ki mathaya beset soil conservation along le do ladak tala soil conservation along le tala dak ta pini irrigation ke claim nai do tame pini ande dak survey nang claim telang school along le dong survey nang claim telang tasila nang claim clear bang pia potlo rat tum ladake lake lang pher pia rat tum se pini gache song lang pher pia rat tum se nitu manili tum na chopha nili ke phelang pi pator rong rat hala sopia bisar se pini na chophalo amut pi bang ke pini dak nonan survey nang claim clear pini nikre phonang klengelo ta pini arnia na bipoda survey nang claim clear ke kumalo adai ke do council tum nong claim ri putong puma circle fisong ke claim apang krema mane kachari tum ke claim apang krema mate state government tum lo lasi laso radar mung phan lain tenoi lang pher pirong nona son ka chingru me ke cheng silo tangka sikai sibar we partia mena we song men dage lang pher arat aki sung si pini da ka chingrum da ka chingri aposi laso ka che song bangke non penta ke dam tang por ko son si Karbi ki thur halo so Karbi ki thur han tum pamer me set khaune set beron set chuning ri une set ditum halo so na Karbi pan ing thur lang ma hala sona Karbi rat thur nai putong kang hong lang ma mane non son ing sam jin pen miet pen ke chok putong kang hong ma leong si kali pulutang te lanon lang pher pirat ka chingrum son si KarbiAnglong atok ano Karbi rat ka chisik me pen ke do sai se sinon dak theglong lo je no la no ni tu mai do bomadi lai an LP school along le se pusi tum chini lo hai long ang tan men ke ba tum saro re pen tu het lo pusi ni tum hanang khan lo dak la an lo LP school lo han da la hostel da ko pine ke kimji pu bang da la LP school along le long ta pa kim long le set si to wa ha pu para yar si pa kim dam nang so si dagra tum nang khan lo silana bang therak me melam ma pen ke ma hu me melam pen pini anta dak borlang pher along soil conservation along le do chiri suri thom pu bang ke hala tripartite to along tale tum jong tum dak lo sita pinier ni anda dak difu circle pen sarbian na bang belang ulutang de komantul lang tum ki flung po komantul la lahai de maka tharle po la si pini dak tani tum chengwai lo jela bangso tharle letik la bangke lam thulang do pen na pa mang hu chod bangela gani tum ke koi kri apotsi la so ka pa tharle ji phana ko chisik chedang rat pen ka chengwai cheng sai bang pini dak borlang pheram ko ka pang cheng tum
lo la sonak thak sia ko along li tum la bangke ko khei pen si kaching wai bangke padu project ko sonsi sarkar tum nang chak det pen plung the det lo a bangke la so plung the tik bangke kroi kre la pen la so pa plung bek nei phan la so ka che songang tong la am so samit de ka pa the thuji phan bangke la ke chi sik che dang mai lo pini la da la si sarkar tum ma thami lo je eviction pu punang chak si la so ka che song jut ko gi bon pu la ke jut je pela tum chini mela pine mai na chini mela je karbiarat ke la ke aron re pen nang ke du ang tan pen ke wang la sarkar along lo ke du hup tum an phan tha sarkar pen tharle sai claim ke tik ke so ka che song ing ton te apola tharle vek nang pu bang sarkar tum ma thanang po asai bang nang pa thek long nang pa asai bang pak lang nang po la hen lo la so phan sin dong dak ka ching wai lo सर्कुल फीस तुम सीधा सर्वे के वांगना पोगे मती सर्वे ना पोला सोते एक जगह रिपोर्ट कलांग तुम सीपी ना पोसन आंता दा सर्वे ता वांगवे लांग पुसनी तुम मांगे चीनी पोला सोल्यूशन ला बांगसो वान नाइ पुतामे तुम हेगा मंगले अपो तुम चिंवाइ दामलो जिंके तामे पिनेन ता आंग दं कोकसे बारांग बे लासोनासि langkaja na habat ta apong vexon lo tami pinian ta permission solution mangbe henglo kedi chuni sita vexon lo patong rai lo nangke batu ge mia tum ta ang senang batu pulan de kuson lo itum la se nom ba itum ning je khang ning gi pungan itum lang pherpi itum lang suliet pen ke cheng lo lang pherpi arat ke doan la pen langkaja arat ke pen pu kang ara rong arat ke doan ting room si pini itum la do awareness ke chipi lo chu than ji mum chipi lo itum me thang le thurthe pulan de ke wangjilang ni ke itum ke do dim avelo ekeng pak chi jogwong ne thai avelo itum ba khai ban ke lang sat kali itu metang le cedete ko masih ke do helang banga metang dim do non bihari tum tambe bang ho bihar cedam dim do benglur bang bangladesh cedam dim do tami ni tum karbi tum ke kunalo dam helang itum dak se mang thajun itum karbi long cedolong po itum si cedolong them nai polam si itum pini alam the bang en pon lo la si metang karbi na ko chu pulo itum pini pena bang ke bang khaya phan long le asap sabe tami list ki payment pen bang khai bang ke pat do men pen long si chipulo itum metang bang tami adai areng tami chenan kok pol anang deng lele polan itum metang lo ta ke chok che si ni do la si pakeng pon itum News report, KarbiAnglongLIVE. Ilitum longle phelang pharman ilitum makhayang bongpen songja pietum ha mentu ne pen kwansi nang chi song nang langma mate kwansi vi phik bu nang langma nonle thos tame VGR longle pharman ta chi song thunang si ilitum korte tum avia phik bunang do bangso po tribal ang bong chirap nang jipora ke matha chi kerala si garo khai tum tame kache songa kengkam nang kache jordun non nang pangcheng tang do chithana ling non inglong khai ang bong pen non por garo khai tum bens tame tribal ang bong along ki do an akisong along stame che song du nang pupu ke matha chi kerala si non la VGR along le chot kalisi KarbiAnglong atokan walong ki che ki bietum aron re pen ang ki do tum aphan tharli at nang jipura kidam tang ni phai krip liar ni satgang hi thialong kido all KarbiAnglong garo cultural holalong song thorom chipu pe pin pen me theng tom amedi pen kachi song hong klamalong nang barsi pini pen ke ni litum tanang litum along si dolo pura garo khai tum pen tami kidam tang VGR kachi song nok be lip song long phar pen kidang lok ari sang ho tum atheng no along ningche ponenti halpu lip song rong phar ahin pen stame garo khai tum pen nonapor mithang tribal he janang bonglong kiduki sungdu an tame la pen ilitum along le phelanga pharman an setame chisong la petna la pen vi phik tame bura petna pupen tribal khaya tum kachingri la pen ningisi nangke dudun thekapot garo khai tum phan kachoria lam the tame pajir tekangsi tribal akiduki sungalam garo khai tumang bongpen chethan chimum tekangro যোৱা 23 তাৰিখে যিহে ঘটনা ঘটিছে হেতু আমি কনডেম কৰিছো আমাৰ কাৰ্বিআংলঙত এইটো বস্তুটো কিতিয়াও হ'ব নালাগে আমি গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ পৰা হেতুৱে জনাইছো যে আমি সদায় কাৰ্বি পিপল লগত সদায় থিয় হৈ থাকিম যিমান অত্যাচাৰ হ'ব ইমানে আমি কনডেম কৰি থাকিম আমি গাৰো আৰু কাৰ্বি বেলেগ বুলি আমি নাভাবো যিমান অত্যাচাৰ কিটা এতিয়া বৰ্তমান দেখা পাই আছো আমি সেইটো বস্তুটো কনডেম কৰে আমি চৰকাৰক ইমানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে আমাৰ ওপৰত যিমান যিখিনি হৈ আছে সেইটো অলপ চাব লাগে আমাৰ ৰাইটছ কিটা আমাক দিব লাগে নালি তুমি বাংলাম ঠিক মান থানজিমা নাই এটা বিশেষকেটা গাৰো সম্প্ৰদায়ে যেহেতু কাৰ্বিসকলৰ প্ৰতি যি সহযোগিতা বা সহাৰি হেতু নক যেহেতু কাৰ্বিলত গাৰোসকলে বসবাস কৰিছে নিজৰ মাতৃভূমি হিচাপে যেহেতু তেওঁলোকে সেই চিন্তাধাৰাটো যেহেতু কাৰ্বিআংলং যিটো এটা শেষ পৰ্যায় আহি পৰিছে কাৰ্বিআংলং মাত্ৰ নাম মাত্ৰ ষষ্ঠ অনুসূচী হৈছে নাম মাত্ৰ সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদ হৈছে সেই গোটেইটো বিষয়টোত আচলতে গাৰো সম্প্ৰদায়ে ইয়াৰ প্ৰতি যে আজিৰ পৰা মাত মাতিব যে কাৰ্বি গাৰো ভাই
কাৰ্বি গাৰো জিন্দাবাদ সেই এনেধৰণৰ শ্লোগানেৰে তেওঁলোকে গোটেইখিনি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰাজপথত তেওঁলোকে ওলাই আহি আছে তাৰ মানে আমি ভৱিষ্যতলৈ বা আজিৰ পৰা যেহেতু সেই কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি বসবাস কৰা ডিমাচা বড়ো কাৰ্বি তিৱা আমাৰ যিমানখিনি খিলঞ্জী আছে সেই আমি ঐক্য বা এক নোহোৱাৰ কাৰণে বহিৰাগত লোকসকল ইয়াত আহি পেলাই যে আজি জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক যে চাইনিজ বুলি ক'ব পাৰিছে গো বেক বুলি ক'ব পাৰিছে আমাৰ ভূমিবোৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছে আমাৰ অধিকাৰ পলিটিকেলি ছ'চিয়েলি কালচাৰেলি গোটেই ৰাইটছবোৰ ইকনমিকেলি গোটেই ৰাইটছ গোটেই অধিকাৰবোৰ যিহেতু লৈ গৈ আছে ইয়াৰ কাৰণে যিহেতু বৰ্তমান সময়ত আমি কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি খিলঞ্জীয়া আছে আমি খিলঞ্জীয়া যিমান আছে আমি এক হোৱা সময় আহি পৰিছে যদি আজি যদি নহওঁ কাৰ্বি আংলঙখন শেষ হৈ যাব আৰু কাৰ্বি আংলং শেষ হোৱা মানে গৌৰৱটোৱে কাৰ্বি আংলং যিমানখিনি বসবাস কৰা যিমান গাৰোৰ হওক ডিমাচাই হওক বড়োই হওক নিজেই গোটেই শেষ হৈ যাব কাৰ্বি আংলং সেয়েহে এতিয়া গাৰো সম্প্ৰদায়ে ফালৰ পৰা যিটো তেওঁলোকে সঁহাৰি বুলি নকওঁ আমি ধন্যবাদ বুলিয়ে কওঁ তেওঁলোকৰ এটা দায়িত্ব আছে যে ইয়াৰ প্ৰতি মাত মাতে বা নিজৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে নিজৰ ফিউচাৰ বা নিজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে যাতে মাত মাতে সেয়েহে এতিয়া গাৰো সম্প্ৰদায়ে ইয়াৰ প্ৰতি থিয় দিছে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু আগন্তুক ভৱিষ্যতলৈ আজি কাৰ্বি Dongkam and Wiki Bay, KarbiAnglongLIVE. APHLC Lumbajong constituency mai phu David Kathar pen chunbang sonjoy kiling atumsi nilihem nangki prilap pusi hem ahem phi omphu tisopi pen phirangkia mailong kaningji padopon ahok bangso hem kachipriya sailang no lake all party hills leader conference pen hill state democratic front utumang bongalong si nang klanglo bangso koi ke wan lake litum birta ki to tum penle ki pachita thap lapugali Lapuson K Hijan Hembrit Kachipriya Sailang no lake Lumbajong constituency angkang Gitasra Mahavar Thiang Anglong Arong Mohon Rong Parpen Omphuti Sophia Tumpen Kachukim Vek Ahemalong Kidamtang Arkoini Pai Kepaning Ve Hem Maduta Abangka Vehut APHLC Lumbajong constituency Maipu David Kathar Pen Chunbang Sonjoy Kiling Atumsi Nili Hem Nangki Pri Lap Pusi Hem Ahempi Omphuti Sophia Pen Chethan Pon Kidamta por hunni lista me APHLC along chirap dun bomlo bonta alang itum nilit phan thangnat nangkilang ka vepena jok nilia bangke HSDF along chirap dun ronga jok kidamtang ar koini phai crazy arni kangsam nili hemalong HSDF amai padupondo laso jok APHLC mai phu David Kathar pen sonjoy kiling atuma bangke nangkilangun e joksi nili hem nang pre etlo puta mingji panthu to labang so lamang ki ahok lo mane labang so long le long ki song stameni li tum chi song rape David Kathar la pen la sunjai kiling tum pen se ni tum chi song rape lo la pen chi song pen along li ta chi song lo long lo halabang so ka chi song hu ta David ki ka phire party wang pak la thela te ka phire ki kat thula sitameni li tum arja thip lo chi song non thip lo along li ta long lo ni li tum phan chi thak rai lo Chetakrai ter hem chikim rap nang ji punili tum hanang pulo omasini tum chikim dun lo pai ka do ka vitani tum chingkai lo hem ta chikim dun lo la pen la bangso hem ke hem ka li mendu pusige pu sta mendu ka li ni tum karbia hem thing song si ni tum ke kim la bangso kim der pen a phi ni tum ke chedo dam lo chedo dam lo October chiklon ta ni tum chedo dam la October che klon ta nili tum nili hema sor pen nili tum ajojo che bedam lo halabang so ajo ke be anong ve pensi nili se ta hadak si ka chulo ta so se chulong lo ma so akiso chulong se mat nili tum se chilanga jan masi non October pen chulong ma November December bam tini tum che dam ti stami October che klo nili tum hadak ajo ke be un stami kromum cho matung hai hui ta la da so nong ve nili tum long me nang ching hib dun la la pen aber la ni di hema ber bi hema sor ka tum pen antame ni di tum ha sonong vi sa jun rapet la ang chiklo joni ang bong si ni di tum ha la so hem ki chedam di chot la stami alang di tum bangke party alang wang ve la ke nang chido de da posi ni tum ki pri stami party alang wang ve ki do de da posi ki pri prante hala ni di tum adunga raya tum ki do de tum ban ki chhoy pri preder lo ni li nu vera pan chhoy pri chot lo alang li David Kathar alang li ke amithang si labang solo along le along ki seng ki a president choveglo stame David Kathar ki alang li opinion da hem ta chikim kela ki dogi loving lo la pena dun chu mum chom se tame a hem chikim lo ting dip chon vela alang li ta ki dogi loving lo
pini ari tami alang litum hem chikim da patak tela tapian alang li ongsar kin alang li David Kathara ongsar alang litum stami pini ari hem chikim cho dode atum stami tapian atum hemar lota apole ave apoko ave dringa ave tapian rastami alang litum pan kinon plung play tapian adon tu alang litum saidu lo phangchu alang litum setami ahem ba chikim lo stami alang litum ta dode alang litum stami ahemar loki apole apokok ta velo alitrina badung ta aveli ajo ta alang litum da delo hala October ajo nilitum dorap pe kidoda mahut alang litum da sonong vechedo tami ala sonong vi talang tung ni pangthang thi 11 bajia por hem che bangla lapen hala pu HSDF youth wing ki klema bang dar sing terang pen stame nilitum mahem nili pinuatum hembrit ka chiki malong APHLC klembang David Kathar pen sonjoy kilingatum hembrit ki pripilap abangke ningduk piklo athe party khai dhorom chipupe pin pensil abangso arongke kiseng lopule non ke nili pinuatum hem ki pripilap abangke chokche pusi kaningje padopon lathe angang long lam the adake rong ke senge ningkan si ne ningkan hi ne kan si tapian pe chotla ason se pleng te chotla amasi nili tumlo lapu nili pinulo nalitum social media long tumi dek kisung alam kenang litum alam tum kaning je alam nalitum kadoi Karbi Anglong aratum thek long lo atheni leda nili pinu aga nili punu nili hema meter lo nili hema lam benak mat nita nili pai apa nili po son si plang dat po nita chi engine sodu athe dak lo son si committee atum lam kar ki pito apram ban ki pithik talam do pusipu jong sidak hem ka chukim jong si pithir pon pe jong si hem rit inchu borbe pulo tang te dulong le thaglong le pe pithik po alam the apram pe committee ki pithik tang lo meselo ni tang committee alam tak khoilo sini piniani alang tum kang hon thagda lang ret lang ai do ko athati pod ma pulong te nal tum ka do ka beta dak ti bok tere tum ma media tum ta thaglong thai akhi lo pe kale nearby ya dak tarang so pen bisi 2 kilometer 3 kilometer sido choklo dak gita sorom pen ke pan ka tibbo ko dim lo amasya dak lobson lo alang itum political alam dam di patame sabsu ke dam nang kokpo athe ke dam tang bong ke alang tame David Kathar sonjoy kiling atumong si kam klem chirap dun lo labena joini se alang tum thurpak pen dak labang so rong seng pen a joini alang tum haning ka chithe nang japon misen po kidu ke la ka tum phan alang tum nang hon pon po puning ke thisi alang tum tabeda hem chukim dun lo hem chukim penon an se gharo taregan ni galang litum HSDF rachari political song lo pe ok dun det pen a joini alang tum phan bangke HSDF Hill State Democratic lang dun joy pa joini pela tum phan hem rit fridak lo lapen joini salang nam tai si aninga chi oi lapen radlong kache theklong pen adam ta mithang phana ning chiduk lo mase news report KarbiAnglongLIVE aot kawe kanghuatum birla joysing terona rongarat kache thorbom meri hingar chok kachong hudamalam ki keklang tangka maha gari motor penchenglok hemalong ador ki sohor mu he hui ka chong huatum ki pon po birta lake nangni tumta theklong bom lapen ajulong bom ta hailo bom ta rongalong ka chithor bom ki hingkram meri hing archok electric post lapen cablery amokha ke ka chong hu puke manghumi me lason se birla hithia dung joysing teron arong ward number sirkep commissioner sangpi rengka teron pi hema thengno joysing teron arong ararutum kache thorbom meri hing ar choklapen cable wire do an ar koi ni phai krip pia ju jer lo por pang thek the a ot kilang nu kang hotum pon pilap pusi birta nangle mai stani orang tunang pajir glo athe nilitum ta ni ke hala himonto sar wang mase to we meeting adak do koklo do pen nili ako hem chiwang det pen hadak bia hem pan nili damna 11 baji lo nili hema chile la so pen det pen nilitum ta cholo jun lo la pen megyang pen thik duita 20 alom por bangke la karena pus tong ki klu lo ne mande garis tong kache tong ne awas asit hepik la suppose nili tumta hong nang bar lo nili sopu pen nili hong nang bar lo mase nili pulo
lagi gari accident ni kali ji bo ba lagi athema dage gari accident polonte gari la theglong ji lahai theglong le la pengel dak non post ki thom do so post ta isi bange alang le mane pang thek tum la kang hu pusini le bange jongdam lo athe la dak post ave apen la kiburari an anake the kiburari stame ave dak la so kiburari alang le tum jong si kang hu kali poson te kiburari tak lo len lan si duji ba post de gari patong stame gari accident sta theglong nai polos stame la tave la si hala post ki thom bange isi bang pondelo hini bange pontong ek thedelo the nili tum ta agomlong pen aphi bange hong nang bar lo alang tum bange gari pen katik juilo la si la puson jong si nang la son an sa hos alang litum karen do kok pen alang litum la an sa hos nang kleme ko ma bang puma la bang ke ritaldi vek nang hi pusini lihin pen pachini pon lo athe nili ladak ko an ne nili ladak kedo anarji ki ding ben stame la puson kang hu pu bange theglong le thetan kang hu theglong le sta petu ve ya jo bang ke la an 2 baji 2:20 baji hini rain ko ya por hun ladak la puson akam nang klem ji pu nili tumta chini ne mang humi me lo la si komasi la so kam ki klema la bang nili tum ritaldi vek nang hi pusi nili hin pen stame nang li tumang no kladak pen nang pachini dun News report KarbiAnglongLIVE. Arkoni Pai Krepo Surihni Rain Koratrok Dipu Tourism along Jal Jivan Mission Contractor Association PHE Department KarbiAnglong Thihekpen JJMCA PHED Asong Atum Phirangkia Mai Padopon Lason si alang ni tumpen kaning je pona tengke kedamtang Arkoni Pai Krepli ani Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan taralangsu Kajirong hangpi IBLong chitongdunsi Bill Kelong Lirek Pen Kisung Kachetong Nang Puthak Chingki Chithan Padoponsi Pinpura Lotami Pajerdun Lasopi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pentami labang so bilatangka prabjin pen kipi ponja phan namchak piduntu Bangso Kachetong Dunahut KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. KarbiAnglong hang pentami lamchak chipiduno Bangso jok alang litum pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. KarbiAnglong hang tumaphan kachuru pustami pajerlo Lason si Phirangkia Mailong JJM PHED Mephu Rachingleng Komal Singh Kongchunbang Bhuwel Singh Milik Dun Mephu Nobin Kiling Pachetak Chunbang Susana Milikpi Dihin Rimbang Suman Roy tumpen pen Phirangkia Mai pedolo Litung kacing hona asiam da tortura maha alang li nang Japan pensi to wejo stame litung han na pacing kilong lo labang ke litung kacing hon Chief Minister lo Dr. Himanta Biswa Sarma alang li bentami misen pen cing kilong lo cethanong lo asi laso cethanong ben namang ke nilitung makisung dami cepaklang lo nilitung penana kontraktor lun si dia la pen mane chonam chat kan si klem du pen de chokle mali posi Pimen alam pen sini tum penan sung nang lu polang li phan cethan pen tamelang li sameli tum phan misen pen alang li sami reply nang sipi lo je nang li tum aposa sami long da prang po labang ke ni tum central pen tame chin ki than pon long lo lasi February chiklo bang ke nang li tum han payment nang pi pon po serang li nang chak lo la pen ke kam sami cheng pon po sini thelo lasi lili Atunuri kangtung, ku nilitum desain kontraktor pun sami, KarbiAnglong orang sami itu anak skim tami kile dim dan tak nane panglang long le dim du, pedana dim dolang, baki cun dim du olang posi, lasu pacun ji phanki la nilitum kontraktor pun sami se responsible thilu, tapi koloma la bangke nilitum klaim tang dalo posi la nilitum cepatun begang papu, sami lasu cepatun cere kat heki nilitum bemenong le posi, nilitum cepatun tong le thedalo, asu non bangke bemenong lu pongte la nilitum Karbi atau anu longan sami itu labang lang pali ikan mangki la den itu sai sami chikram panpo কন্ট্রাক্টৰ বিলাকক আমাক সোধে আমি আনসাৰ দিবলৈ বহুত কঠিনতা পাইছিলোঁ সেই বিষয়ে আমি চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ বহুত দিনৰ পৰাই আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু সেই চেষ্টাৰ ফলত আমি যোৱা ৰাতি তাৰমানে কাজিৰঙাপি গেষ্ট হাউচত আমি চিফ মিনিষ্টাৰক লগ পালোঁ আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ লগ কৰা উদ্দেশ্যৰ আমাক সহায় কৰিলে কাৰ্বি আংলং টিম কাৰ্বি আংলং আৰু লগতে আমাৰ
চিফ CEM ছাৰ তুলিৰাম ৰংহাং তেখেতে আমাক সহায় কৰিলে MP ছাৰ MLA ছাৰসকলে গতিকে তাত আমি কিছু হ'লেও আশা এটা পাইছোঁ যে জল জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে আমি কিছু পুঁজি হ'লেও আমাক অতি সোনকালে মোকলাই দিবলৈ আমাক আশ্বাস দিলে আৰু এই আশ্বাস মৰ্মে আমি 2026 চনত যদি আমি পইচাটো অতি সোনকালে পাই যাওঁ তেতিয়া আমি কামবিলাক গাঁও মানুহবিলাকক জল জীৱন পানীটো আমি সোনকালে দিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দিম Hilson Rongpha report KarbiAnglongLIVE MLA kilik nangli ji dok apor hut song kachivung mate kaching bedun abuya son si thekpon long Lason si kedam tangani phuloni constituency ang kangalong hemrong rang puasai hemalong HSDF pen mai padopon EPHLC BJP Congress Asok Bui Ingrai Phunsi HSDF Asok Purwalong Chethapdam Mithang party aphan ningka che theka via joksi kapra ka party along chepa ogdun sai sitami kachepa og phai ki bat bom thekpon long HSDF asong jong si ke hailo tangte Karbia khe Inglong aso khe tuma phan kaching thurawar sai si klempon paprangji athe non thekdam long Inglong so khe tum kachokle mathai kavia jo kahilo chongda dam nang kokriti laso jo ki sungta pinang an chitong nang lo lasila so ki sung pen pajok pon bek ji pusi HSDF mai phu rajanti mung pen pachini pon itum down pig lo non opposite nitum economic khanat nitum reform ji lapen kadok be nitum economic nitum kapaching thur ji asai nitum claim ji la hello ilitum ariso e jangatum non an Bangalore Madras lapen kadok be Mumbai ha Kolkata lapen ha Hyderabad lahai ka chong dadam non an suri phokep throkep ariso e jang sar pimarang lokatum sar marang lokatum bahera sidam edlo lasila ki ningduk meme lasila hai nilitum moneng council election lo moneng council election jong sike hai lo pulote nilitum gel hai tum hanche wan labji lapen sakuri ana eme thanga khai phan mate KarbiAnglong ke do anarat phan tum pil labi lapen sakuri ke jor akam ke tum inton kogi lapen pangton kogi la hello lapen Phuloni pendir chuna rongpi KarbiAnglongLIVE East West KarbiAnglong Arlo School Charlie Bom Mumar tum pinang an prek jam ason ki thekdo laso ki thek ason kachini ja phanpura all KarbiAnglong Talent Hunt Society mate aka THC pen kedam tang surihni rain korap pho phaikuni chiklo talent search competitive exam asat lang paduponlo laso long bidi sore pen kachirap duna tuma phan pherang kia mai pen all KarbiAnglong Talent Hunt Society team pen kachuru pajerpon Lason si arkoi chikloni phai krep pho anikang sampor phai phora chitima por mephu BreakingNews chunbang longchong kru pen aka THC team pen phirangkia mai ingmisi all Karbi talent search asatlang students career guidance tapen student scholarship award kipi kipajer amelong bidi sore penchenglok khidat pen kachirap dun atuma phan an aka THC team pen kachuru lamthi pajerpon Lason si KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Longhang, KarbiAnglong Thomas Council Education in charge EM Richard Tokbi, MSc Johnny Timong lapen students atum aphan career guidance aputhak RD Doklong lamthi kithan ponatum assistant professor Megi Katharpi Sarmirlong Rongphar lapen anparta kaprek asai kachirabdun atum aphan AKT HC team pen kachurung pajerpon This year 2026 we have done successfully. So I give all glory to Jesus Christ for his abundant grace and blessing. I'm also deeply thankful to our honorable CM sir Dr. Tuliram Ronghang for sponsoring us financially for the first rank scholarship for class 6 to class 10 and the whole arrangements, and also my sincere appreciation to Sri Richard Tokbi, Honorable Education EM KarbiAnglong Autonomous Council, for
sponsoring second rank for this scholarship award. And also, I would like to thank to our local MEC of Lumbazong constituency, Sir Johnny Timong, for sponsoring third rank award. And also, I would like to thank to our resource person, Madam Maggie, Assistant Professor of the Full Government College, for conducting such a beautiful, meaningful career guidance program. And also, I would like to thank to our another resource person, Sir Sermir Longrongper, Account Audit Officer, APSC qualified, for conducting career counseling on the topic of competitive examination, how to tackle a competitive talent exam in the future. So he has done very beautifully. So thank you so much, sir. Hello, nilitung laso ningkan lapen kedamtang ningkan nilitung 2025 ningkan si laso competitive talent search exam bipon lo laso November 30 arni si nilitung competitive talent search exam Rainbow Home Higher Secondary School long si patik pon lo lapen halaso ningkan 2025 ningkan mas nilitung laso award ceremony program nilitung binang ko ki BGC nilitung patik pon lo sutame ki benge phan si pen si dokop join si nilitung 2026 non January siklo 11 ani si nilitung patik pon uncholo lason si nilitung lason na competitive talent search exam like non 2026 achiklo sitam aningkan sitame la non October November achiklo nilitum puthot pangda ponthuji la selection na taksi yearly aningkan vans tame nilitum aso exam banke bipon bompo la pen non la 2026 aningkan sitame competitive exams ke la ke yearly sidopo bon sitame la soadak nilitum kaprek activities nilitum KarbiAnglong arlo nilitum prexam talents itum long duula kitum ke theklong le la pen hidden talents kaprek ahormu kinang ji dopigla apot nilitum chingwai pon bompo nilitum la society pen nilitum meeting dosi chingwai ponsi ado beche don sar pen kopisi society long itu ma talent ki ri me ma kopia talent si ke dolang ma ado ko be tame opportunity pinangji la pen ado ko be for example only education ka like a main motives on nilitum ma moto ki education si nilitum main ba prangji pulo sitame la songbong education pen ke papi ka prek loan pen senglo ka prek quiz competition pen senglo la son si example ma talents tame nilitum la so activities nilitum la so aning kan tame deng Dipupen Govintiso, KarbiAnglongLIVE. KCS Tirikama Hinpen Kapin Karateng Arkoni Pai Krep Pliarni MSC Kadom Terangpi Methanga Hemalong Hachaki Kana Jaime Kipangman Pon. Sonsi Nihangdon Surya Havar Ame KCS Chun Banglapen Me Phu Samson Timotumpen Patir Piponsi Lapen Rongkithe KCS Unit Poklen Lekthe Arong Risu Jangtum Chirap Chitudunsi Sarupathar MEC constituency ke parlu Sangti Hidi Nambora Dorsa Poklen Lekthe Arong Patumini Pai Krei ke Thompen Pangcheng Ponsi Pini Karbi Cultural Society KCS Central Committee Me Phu Humsing Be Ahimpi Alongta Hachaki Kana Jaimek Aliralon Pen Pachunpon Aduntu Lunsepo Kangbura Kiling Klengdun Sarkiri Lekthe Kleng Sarpo Hemson Lekthe Lokyobok Ruptalin Teron Pian Parta Rong Asar Ronjek Lekthe Lapen Rong Basapi Sika Teron Pilapen Rasinja Songaro Ame Atum Chirap Chetudunsi Mesen Mi Atpen Pachunpon Sangti Dipen Projanterang KarbiAnglongLIVE. Non ki chari boma sarkar mate BJP sarkar tumpen kaching thura saimo kedeng pon boma porhut nimarlia tu methang a hemrit kachelana long pami japhan non ki chari boma sarkar tumpen mathapon si ake joy pen suri kep achek nimarlia tuma phan akera pi pajir pondo lason si melong LACR lo ke doan self help group atuma phan labang susuri ke bache kirona me pialong jasimet self help group animalia tuma phan panong si labang susuri ke achek pipajir pondo
Labangso suri kepa check kiron ami pialong man kedo Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, MP Amar Singh Tiso, CM Dr. Tuliram Ronghang, Karbi Recho Long Singh Ronghang pen kidanglok, BJP Songjapo Songjap Yetum Chitong Dunsi, Self-Help Group Animarlia Tumaphan check ronponlo. Laso check kiron amelong KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen sitame labangso atangka pen mithang pan ale kachipadu thek jepan mielong pen self-help group animarlia tumaphan thandon si BJP sarkar pen kaching thurasai mo ke claim ke dama puthak radaphan than pachini pondo non labangso suri kep a check abang self-help group animarlia tumaphan piponlo lasi labangso tangka pen ale kachipadu akam ke claim pen mithang hemarit kachilana thek jepan Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen self-help group animarlia tumaphan klardak pen bidi sore than ponlo Self-Help Group Animarlia Tumaphan Laso check kiron ame pi judet aphi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phirangke tumpen kachepatheng no ponahut kaningje ponalam thele non litum ang tonpen ajupon sinan অভিযানৰ পুঁজি লাভ কৰিলে ভৱিষ্যতেও তেওঁলোকে আৰু পুঁজি লাভ কৰিব কি ধৰণে টকাটো খৰচ কৰিব লাগে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মই সকলোকে বুজাই দিছোঁ সকলোৰে মাজত বহুত ডাঙৰ উৎসাহ আছে মই ভাবো যে এই আঁচনিখন নিশ্চিতভাৱে সফল হ'ব ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে ৰিজাইন দিয়াটো পিছৰ কথা কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগিব এতিয়াতো ৰিজাইন দিলে নিজে শ্বহীদ হৈ গ'ল বুলি ক'ব কিন্তু ধুবুৰী শিৱসাগৰক ধুবুৰী বনাম বুলি কোৱাৰ পিছত যোৰহাটৰ MP হিচাপে গৌৰৱ গগৈ ৰেজাউল কৰিমক পাৰ্টিৰ পৰা ধাক্কা দি উলিয়াই দিব লাগিব কিন্তু তেওঁ উলিয়াই দিব নোৱাৰিলে এতিয়া সি নিজে ৰিজাইন দি পেলাই গাঁৱত গৈ ক'ব যে মই নিজে ডাঙৰ হিৰো হৈ গ'লো বুলি সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছিলোঁ যে গৌৰৱ গগৈ তেওঁক পাৰ্টিৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক গৌৰৱ গগৈৰ সাহসহে নহয় Dongkamukam ben Wikibe KarbiAnglongLIVE Kedamtang nipai krek thom arni hanjang lang suang kangan parta Sarupathar MEC constituency ke parlo ang kangalong Assam Darshan Asaideng surihni rain korap phopen inkora trok aparman prek jam arong along ta rong ker karkhlia hem church a boundary wall mandir ahem lapen towar mukha kam ki paklem ponjadim kelangda Labangso Sarupathar MEC constituency angkang ki paching thur ponjialong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma rapen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang atum nangkera pon thekapot KarbiAnglong Autonomous Council MEC sangpi kadom tirang pia hinpen churu pajirpon Kiwang jilangani ansita Sarupathar MEC constituency angkang kipa phidun hupen kipa chingthur dun jepan nang cherap nang chitu dun bom jepan chuning riponthu Sarupathar MEC constituency arat MEC sangpi kadom tirang pia phan bangsorat pen churu pajerpon lapen alangli Sarupathar MEC angkang aphan kipa chingthur pon jepan arni wangta dode sangse pen nona somson kaching thurang thek ponglong bomsi raratumta ningkang samla pen ningkarong pen churu pajerpon Sai kedeng ponjia dim kelang damalong sangpi kadom tirang pia hin pensi jal linlo alang lilong kachirap kachitudun Sarupathar BJP Mondal Ameipu Silarson Rongpi Dunmeipu Kamolbe Bogajan Development Block AJE Ombon Siam Lunse Rongpi Arun Rongpi Jiteneng Ti Penchenglok Kithi Kiding Tumchetong Dunsi Arong Kedamalong Chirap Chitudunsi RD Pidun Sangti dipen projanterang KarbiAnglongLIVE KarbiAnglong lo racharya song arta kavenai pen langdam lote Hill State Democratic Front mate HSDF asong hello bangso song mahang kithek chikloi John Plivet lang lapu anang bong pen stami arpu phai pinang kibat thek ponlong lo bangso HSDF atum stami arniwang si armu kachingrum dunsi birta long pon bomlo
Lason thot si kedam tang arkoi ni phai kre ke thomani Mahamaya constituency ke parlo lower Moilajan along Hill State Democratic Front mate thi hek pen HSDF asong tum ke chengsi Mahamaya lower Moilajan polling station ke sengamai paman pon Bangso HSDF polling station aro ke seng amai long aluhi sarpo man pen HSDF tirpi maipu Rajan Timung chetong dun si ke ongdung HSDF Racharya songapan ke kroi araratum chetong dununti Bangso HSDF Moilajan polling station aro kiseng amayalong chingki chithan ponsi mai phuaphan khain marak pen chunbang banda marak aphan chunbang arpu pekpon Bangso hot HSDF mai phu Rajan Timung kaning jepon ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong kang pangrumpet constituency inkoira throk angbong pen nonamat long plian chotsi kiseng dam diadim nang chotlong Lapen non ke wangji ar koi ni phai crazer cap arni abangke dipolong isi thedung rat me padu ponji pusi than pachini pon Mahamaya constituency long itum dang Mahamaya constituency committee tum cepatir pi ponsi nilitum along lason PS ke sengdo la solong pini ladak Moilajan along abangke ke cheng silo la penalang litum PS ke seng pon nilitum Hill State Democratic Front along HSDF along ke akhaitin azatitin dadu la pen la son dak se pini ke la dak garo arong lo alang litum si kaduk kawe dak PS sengnang ji pupen dak CC committee tum birtanang pipen nili setame ladak tarabasaan ke bang long pen aku da anang humri dun thulo la pen non jasemet hegam long lo non PS committee a president a secretary ta alang litum saide lo kedam tang por kalang tum APSLC ta hai ajake pen ajake congress ta hai pen ajake BJP ta hai tame halai pen COC pini ke alang litum ladak aning ke hang pen jela bangso Hill State Democratic Front HSDF along sintum dopo লগতে আগত আহা নিৰ্বাচনৰ লগতে একেলগে মিলি জুলি আমি থাকিম আৰু একেলগে মানে যাম আৰু মোৰ কথাটো ইমানে আপোনালোকৰ পিএছটো কি নাম Moilajan News report KarbiAnglongLIVE Kidamtang arkoni phai clear ni Karbi People's Hall taralang so along Dipu LSC ang kang kidu kadukawe bangsuring koira pho sose self help group animarlia tumaphan Assam Mukhya Mantri Mahila Udyamita Abhiyan scheme pen suri ke patangka chili keronamai padupon Panchayat and Rural Development nasai kama hinpen kachipatir pipon along Assam State Rural Livelihood Mission hinpen cherap chitudunsi Dipu LA parlo self help group animarli bangsuri in koira pho atumaphan inut along suri kepatangka check ronpon check ronpon amalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aluhi sarpo man pen kachitong dunalong KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang KarbiAnglong Autonomous Council Speaker Raju Tiso MP Amar Singh Tiso tum pendanglok Pinangan MLA EM MSC Board Chairman atum chitong dun Mayalong KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kaning jeponateng ke KarbiAnglong alu ko anma kaching thurasai ki claim long lake Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma akira pen ajoklo lapen piniarni taralang so jutang aklamalong napuan kaching thur along sitame alangli ikirap lapen akang hon benajoksi taralang so along sitame laan kilang abolon kido lo pusi mayalong ninjipong Aluhi sarpu CM Sarma kaning jepo na tengke SSG along
ke do anasar bimar to phan non bangke suri kep piponlo bonta MSC kilik aprang ke wang bangke suring ko rapho nang pithupo lapen puthot phongthom ke wang thujia por huda bangke inutpen sikasuri phoke pipon popusi namchak chipiteka আদিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বহু দিনৰ পৰা ৰখি আছিলে কেতিয়া মামা আহিব কেতিয়া আমাক টকা দিব বেলেগ জেগা দি আছে কিছু পাহৰি গ'ল নেকি হয় নহয় আজি ভোগালী বিহু আৰু চবচে ভাল দিনৰ পৰা বিহুতে আহিছোঁ আপোনালোকৰ উদ্যোগিতা অভিযানৰ পুঁজি দিবৰ কাৰণে মই শুনিছিলোঁ তুলিনামৰ কাৰণত যে কিমান মহিলাই আদি পাব তেওঁ মোক ক'লে যে আজি আমাৰ ডিফুত 25,000 মহিলাই 10,000 টকাকৈ লাভ কৰিব তেতিয়া মই সুধিলোঁ 25,000 মহিলাইতো লাভ কৰিব পুৰুষ কেইজনে পাব পুৰুষ 0 আৰু সব মহিলা আমাৰ অসমত এইটোৱে প্ৰথম আঁচনি য'ত পুৰুষে 1 টকাও নাপায় 100% অকল মহিলাই কাম কৰে News report KarbiAnglongLIVE Pini birta kalapon si kang ton poniklo karno